ZPM party chuan vo in khan an office a Sinlung Hills Council in Lawmpuina ZPM le an thopui HPC candidate Thlantlinte Lawmpuina hun an Hmang. In khoma thu soitu ZPM Vice President Election Committee Chairman PW chuan oma MLA chuan Sinlung Hills Council in Lawmpuina ma a an campaign na sem policy le therhlo manga campaign lovin thorim na an zuara ngai thataka an online in Thlanmani ni lekla oma khan thil du omlo tam tak athleng nia an sha thule michen khat chuan rusum an lo thlak ngei nia alan thu asoya Sinlung Hills in Thlan result puan nuwa po sarkar siam tum shim chuni se kongin hongpo omti asoya nima sala chu tiang ti ai chuan Sinlung Hills Council a hian opposition a thut an thlang ta jok ti asoi in khom hi ZPM Secretary General Engineer Balel Neih na kai shwaya Sinlung Hills Council in Thana ZPM le HPC candidate ne na chang mi pali pu vanal siam sanga phwai buang bial pulal hlun chunga new vervek bial pulal rongbo la sai pum bial le pulal ven himamar songpui lom bia te Lawmpuina hunan manga ZPM President Pulal Lian Sotan Lawmpuina thuziak ahlan ba ka zonu General Headquarters atangin Lawmpuina pangpar hlanan ni a Thlantlinte thu an soya Advisor to Chief Minister Pulal Lawmpuina punte MLA chuan thu asoi bok ani ZPM Vice President PW chuan oman ZPM chuan state a thunein an chanwang ringotin council sarkar nam thluk an dulova an tong trai na dip dal theizong malak an dulo ti asoi ZPM hian tu nai Sinlung Hills Council in Thlan nei zo Taka ZPM le HPC tangdon candidate Thlantlinte Lawmpuina vo in khan an party pisa an buat saya hein khoma hian tui changbial tu MLA ZPM Election Committee Chairman ni bopu W chuan oma chuan kumin chungin in Thlan tum enge mazat an machona pathian le mi puizara ne na ro pui takan chang thena heti rural hian District Council le Sinlung Hills Council in Thana ero sarkar na an la siam theire lova ZPM chuan state a ro rel na an chana wang ringotin council sarkar nam thluk an dulova MDC a sarkar tum shim ni se chuan kong in hongpo an huwa an tong trai na dip dal theizong malak an dulova mi puiten du taka an thlan chuate chu zaom an ti awangin sarkar shim du wanga thil ti theite po an ti lo ngam ni in soi ZPM Vice President chuan SHC in Thana khan sum le pai le ther hlo manga vo zong lo turin ruwa man an siama theito pinan campaign a ngai thataka an hosan nu vo thlak mani ni lekla oma thil du om lo tam taka thlenga mitren kha chuan rusum an lo thlang nge ni alan thu soi pu W chuan oma chuan Sinlung Hills in Thlan result puan nuwa po sarkar siam tum shim ni se chuan kong in hongpo oma hetiang hini ma se dikhlel dewathil ti ai chuan opposition a thut an thlang jok ni in soi Shangtur Zobial to MLA Advisor to Chief Minister Pulal Lawmpuina punte po in Sinlung Hills Council in Thlan nei Taka MLA election tlukdeu tho in ZPM le HPC thokdun chuan an ngai thu taka achan chu Sinlung Hills a masona tluan tlingleng se an do wang ani thu soya SHC politics in lumlet dan chu an thechang ve viawa mi tu te emothlem tlu ka sarkar na siam tu malak chu ZPM chuan an dulova sarkar in trom siam tura kong in hongpo mureng ma se politics thiang thim lo le top chu an du ve lo ni in soi ZPM Secretary Puwana Shwaya kai shwa in khoma hian SHC in Thana ZPM le HPC candidate ling mi pali te nena ZPM President Pulal Lian Sotan Lawmpuina thuzia ka hlana zonu General Headquarters in Lawmpuina pangpar an hlan bok